birinchi fedayda ishlardi. Shular aytib qo'ygan. Ey xarablarlar, ayrim Turkmenistonning bayrog'ini, Wagnerning bayrog'ini qo'yib, terroristlarning bayrog'ini qo'yib, Putinning suratini qo'yib bitadi. Hello everyone. We're here to support Turkmen activists who actually was taken away from their families, thrown in jail for no reason. And those people in Turkmen embassy, they cannot even come to talk to us. They're sending some kind of security. What for what? Just for harass or what? I don't get it. So they cannot answer. Their citizen came to ask the simple question: where are those people? Where do you put them? But they're hiding inside. They cannot even come to talk to us. I want to let every people know they actually wallet of Putin. They supporting their war, stupid war. They supporting Putin's war. They stealing money from Turkmen people, from Turkmen nation, and they give it to Putin to support his stupid war. Stop to that. Stop Berdimuhamedov. Stop Putin. Stop Berdimuhamedov. Hormatly vatandaşlar, ben ahalike öz protestlerimizi New York'ta başladık. Washington'a geldik. İnne şundan Berlin'e var ya, Berlin'e devam edecek. Ondan sonra iyiydi giderli. 27. Oktyabır'da Türkmenistan'da sizin hemmetiniz bilen, sizin vatan söymeniz bilen, biz hemmedat edecek Türkmenistan'da halk ayağa kalsın, öz başlıklarını, hakiki öz başlıklarını, öz namuslarını, vicdanlarını, maşgalalarını, vatanını eye çıkarayarak protestleri geçirerek vatandaş. Vatandaşlar seneden haram kulu geldi. Haram kulu geldi şu vakit. İne haram kulu. Kurra kulu terörist. Haram kulu terörist. İne şu haram kulun başını herhalde. Ya Serdar ya haram kulu. Haram kulu diktatör. Rahmanov diktatör. Haram kulu diktatör. Serdar Berdimuhamedov diktatör. Kalhorlar münafikler. Diktator. Die haben sich heute hier in Berlin versammelt. Warum? Ihr redet mit diesen Leuten, die sind Mörder. Diktator. Diktator.